Tramor am fi, i'r fi o bai, o bai, Yeah, we picked up at 7 o'clock in Culverhouse Cross in Ely, then we picked the lads up in Lloegr in Newport. McDonald's breakfast, everyone, I think is half of the course, and Popmaster, Ken Bruce, and we're all raring to go. Nice and busy, guys. Get our heads on the game. Come on. The privilege actually to be allowed to be playing here at St George's Park. Not many people get the opportunity, but it's a wonderful opportunity for the guys. You know, 60 plus. You know, it's Wales against England, and if there's one thing I think we'll beat them at, it's singing. Well, we come here to win. Y Cwpan yn barod felly ar y cae dan do yn St George's Park. Cae sydd wedi ei enwi ar ôl Sir Alf Ramsey, cyn reolwr Lloegr. A Mike Bobbitt fan hyn, capten Cymru heddiw ar y diwrnod ma'n dathlu i ben blwydd yn 65 mlwydd oed. Mae'n ddwrnod oer yng nghanolbarth Lloegr, felly'r chwaraewyr ma'n falch o'r adnoddau arbennig dan do. Andy Gombas chydig o le yn troi. Be at John Regan, 1-2 bach taclus yn fanna. Ac yn bwydo Regan unwaith eto! Ac mae Lloegr ar y blaen. Wedi dim ond 3 munud. John Regan yn cymryd hwnna'n wych ar y cynnig cynta. Fel pob blaenwr da. Gafodd y golwr ddim amser i ymateb. Lloegr ar y blaen. Cymru yn dechrau dod i fewn i'r gêm rwan, y bêl allan at Gary Vaughan. Yr asgellwr ar y chwith. Trio creu bach o le i groesi. Vaughan di gwneud yn dda ac yn croesi. A Pepe Meli ar peniad, ond oedd hi'n syth at y golwr. Ond y gwaith creu yn dda gan Gary Vaughan allan ar y chwith. Paul Stadden. Dyma Gary Vaughan nôl at Stadden. Ond mae'r bêl yn syrthio i lwybr Vaughan, pêl ddeallus. At Bobbitt, Mike Bobbitt. Cyfle arall i Gary Vaughan groesi ar y droed. Dde tro ma'r peniad gan Dave Griffiths dros y traws. Gary Vaughan ydy'r bygythiad allan ar y chwith. Yn chwarae'n daclus ar y ddwy droed. Yeah, we're not doing too bad apart from that goal. So yeah, we settled down now, and I think going forward we're doing well. Yeah. There's been a couple of good chances. Yeah, there have been a couple of good chances. Unlucky with 1 or 2 there. A couple of nice headers, a couple of good shots as well. So yeah, we're getting there. Gary Vaughan yn croesi. Ond Lloegr yn clirio'r tro yma. Peniad mlaen at Clem Reid. Reid yn cael y gorau o Bobbitt. Allan â hi. At y sgoriwr, John Regan. Regan i fewn. Cyffyrddiad gwael yma yna. O, hwnna'n peniad llac. Ac mae Andy Gombas yn manteisio. Y peniad gan Les Davies, doedd o ddim yn ymwybodol fod Gombas yn slifio i fewn y tu ôl iddo fo. Ac yn erbyn rhediad y chwarae, mae Lloegr di mynd 2-0 ar y blaen. Pum munud tan yr egwyl, cic gornel i Gymru fewn at y postyn gosa. Y golwr yn dod yn dyrnu ac mae'r bêl yn tasgu gefn y rwyd. Oddi ar ben Jeff White, dwi'n credu. Elfen o look yn sicr yn y gol yna, ond Cymru yn heiddi hi, mae rhaid deud. Maen nhw'n ôl yn y gêm. Gary Vaughan, Cymru'n synhwyro wan bod yna fwy i ddod cyn yr egwyl. Vaughan, gwych lawr y chwith unwaith eto, peniad rhydd ar y postyn gosa. Jeff White oedd yno'n chwilio mi ail o'r pnawn. Mae'r bêl dal yn fyw, dyma Dalton. Dalton ar ergyd, rhy agos at y golwr. Great chance here, we've done us lovely. Cymru yn dal i giro ar y drws, Dalton y tro yma.
yn methu canfod cefn y rhwyd. Once you get across that white line, you know, we're into football game mode. I think no matter your age, really, that competitive element will come in, and everyone wants to win, and everyone wants to do well. Even though we might be relaxed and smiling after the game when we're on there, we want to win. Wel, mae'r gêm yn mwy agos nawr. Mi'n teimlo mwy aderus ac mae'r tîm yn perfformio yn well nawr. Stad yn ar tafliad y flic ymlaen gan White. O, chydig o ddryswch yn amddiffyn Lloegr, a dyma Pepe Meli yn manteisio'r wagle enfawr yn y cwrt i ddod â Cymru'n gyfartal. 7 munud i fewn i'r ail hanner. Mae'n game on yma, Pepe Meli yn sgorio. Nath orffen hwnna'n hyfryd. Blerwch yn y cefn. A Meli yn dod â Cymru'n gyfartal. Hope it's not coincidence with me coming off. We got back to 2-2, which is great, and the game is just end to end at the moment. You know, so we got a long way to go, but we got just as much chance of winning, I think now. And you know, from what I've seen the last 10 minutes or so, we've been on top. So just got to defend tight, work as a team, and hopefully we get that break and get the winner. Mark Jones at John Freiter yr eilydd. Ceg hosan ganddo fo. A dyma Andy Gombas yn chwilio mi ail o'r pnawn. Yn curo Howard Sully. Ac mae Lloegr yn ôl ar y blaen. Camgymeriad gan John Freiter. Ac fel Lloegr y pen arall, yr amddiffyn yn rhoi gol yn rhodd i'r ymosodwr. Ac Andy Gombas yn dangos fod ganddo dal ddigon o injan i ennill y ras a rhoi Lloegr ar y blaen. Croesed i fewn at Bobbit. Bale yn cael ei chlirio. Di Cymru ddim di roi ffidil yn y to yn sicr. Lle mae hon yn syrthio capten unwaith eto ni gosod hi ar cynnig. O di allan y cwrt, heibio'r nod. Meli'n dŵn y meddiant yn wych. Pepe Meli, y Bale isel, yn cael ei rhwystro. Meli nad ennill i Gary Vaughan. Meli'n ôl fewn, hwnna'n groesed well ar peniad. Yn syth i ddilor golwr. Cic obeithio lawr cae. O, Blerwch yn amddiffyn Lloegr. Pepe Meli yn trio codi'r Bale dros y golwr. Dim trafferth i'r golgeidwad tro yma. Da ni yn yr eiliadau ola, os na gyfle hwyr ar ôl i Gymru. Mae'r Cwpan yng ngheg y dyfarnwr, dyna hi Lloegr sy'n mynd â hi, ond mae Cymru di roi gêm galed iddyn nhw, mae hynny'n sicr. Lloegr 3, Cymru 2. We're elated. We won 3-2, so that's always a good thing. But we recognised it was a tough game. It could have gone either way. So we're 2-0 up, and Wales peg us back to 2-2. And it could have gone either way in the last 10 or 15 minutes. So we consider ourselves, I wouldn't say lucky, but yeah, we had to work very, very hard for the win. Yeah, we're playing for the Frank Terrell Cup. It's in memory of Frank, who was a great man. He, if you like, he started the vets in Wales and really made sure that it developed to what it is today. Like I said, there was 200 people when they started playing. It's 1,500 playing now. Like I said, he was a wonderful man. He was involved at TAFs as well, and so every year Wales play England in the Frank Terrell Challenge Cup, and it's a pleasure to be involved in it. I'd like to call upon Jeff Short, the England captain. The boys put their heart and soul into it, and I think you could see that through the game. And I thought we were really unlucky. Second half we dominated. So really disappointed because I think it was there for us really. You know, we gave a couple of easy goals away, came back strongly, looked like the only side were going to win it really, and then conceded through another mistake. Always next time. Hopefully it won't be too long. We've got the Tri-Nations coming up now in March, so hopefully we get revenge and beat Northern Ireland to bring the Tri-Nations home to Wales.